Jingpule na kitab Exodus kalanong kabalay pusaw, kadukot arbukandai hadu lai pusan. Habau Moses ulawan hiya na ulum Sinai, bat kita kilingkniap mau jong kasaki, ha kakti jong shemte bakasni kmat jong kala penai namar, ulayakren bat Blei. Te habau Aaron bat kipait Israel baro kilayui ya Moses, bakasni kmat jong kala penai, kilating banwan syajan jong Henry Moses ulakot yaki kumta Aaron bat kirang ba nong yalam baro jong uta upat kilaletsya bat Moses ulayakren bat ki hadin kata uta upat Israel baro ulawan syajan Moses ulaay yaki hukum baro ba utray ulakren bat ha ulun Sinai. Enda Moses uladeb an kren batki ulabu kajinka halor kakmat jong Henry kat haba Moses uledrum hakmat utrai banya kren bat ulobengno yakata kajinka hadu ba undami biang shabat. Enda ulami shabat pan bat uyatu ha upat ba Israel yakata kaba ulayo hukum kipait Israel kilayoi ba kasni kmat jong Moses kapernai kumta Moses utap biang yala kakmat da kajinka hadu ba undalet rong biang banya kren bat utrai kaktien jong utrai kasam kandai pu kandai kadukot san hadu hinyo bat kandai do yaro yaw try Blei jongi do mane hakmat kakhet jong ma ubukhuj Moses bat Aaron kilingdo jong Samuel ru uwei na ki bakot kerpat ya ka kerteng jong kila perta ha utrai bat ula jubab yaki ula kren haki na rishot lo kila rakhe ya ki hukum jong ya ka an ba ula ai haki do yaro ya utrai Blei jongi do mane ha ulum bakentang jong na ba utrai Blei jongi ulong bakhui ka gospel katkum Matthew bakhui klanong kapakat lai kadukot saw pusaw hadu saw puhindriyo kahimab neng kalongkum katspa balaburi ha kalingka ubriu ukum lab ringkhat yaka kumta uburi biang yaka ulakmen hadu kata bau ulik di baro kat ba udon nangta uwan phai pathiet ya kata kalingkha kahimab neng kaya srim ru ya unong khayi ubawat ya ki maulanai ki babha anda ushem uwei ubakham kordor ulet di baro katba udon bat uthiet ya uta umaulanai ka gospel jong utrai